kaunti ni Meru ni thiite na mbere kuringira ndebe mubango wa kibwaga ya rais na kieni kia ndege kaunti ya Meru na kuga muradi ujokethiro wa kigundi kinene kiria kariba kaunti ya Meru. Kinyoka ethira ne iyeyite kwaka Meru ritena ngui tubatira witikiria becha yu ikeya Meru no ntomo Meru augire kili kia muchie kiteaga bia kuoga achoka uga bie muchie biteo kabi nende a Meru ntikumenya kethira gatura ulilwa inteto yi na tware atkuyukia mbeca isi state loan tokiwa isi yake sibitari utere mbeca cia ministry ya interior ika relocated sieta kire ministry ya health, ministry ya interior niyo yaka state launch, ministry ya sport niyo igatutethia waka kiani kia michezo kia golf course. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. County Commissioner wa Meru no Jacob Ouma nagwete ugeni DCC mweru wa sub-county ya Imenti East no James Hamisi Baya norete kugwatanira na Abisa ujo kienda atungata bubwega kagite no kauna ejanite mukana kiribarba kwendia chuma inkuru akiwa bagatririmana na watho. Nekire kiatho gya kugwata ugeni DCC mweru no James Hamisi Baya wa Imenti East ugeni kiatho kiria gitongete County Commissioner Meru Bwana Baya ili atwae rasmi mamlaka ya Imenti East. Aratongire mwanya bokari ari mbunge wa gicigo giki no Raim Daud Karo Muriuki Ministeri ya Smrega na menya karitho kiugo bagukari ponde bakigwata ugeni DCC mweru na bena witikia ati sub county ya Imenti East ketho ina ombani kutoka kwa Office of the President. Nilichukua ya kuwapelekea OP National Police Service na KDF pale PS. Nimemtumia barua kutoka Mr. Lilan kwamba sub county ya Imenti East na ingine ya Marsabit zimekuwa operationalized. Tunaelewana? So hizo mbili zitapatiwa itafanywa new advert for that one. So the GAO na sisi ambao tuko county na pia jamii tushirikiane hizi tuweze kuona tunapigana na vita ya dhidi ya maneno ambayo inaitwa teenage pregnancy ama watoto kupata watoto wakiwa shuleni. Na nditolera oleo weza DCC mweru akareza oleo Ouma tutongairia na ariko naza na Mheshimiwa Raim tafadhali itugo kwera batu torenda end quarter ekarija ora kangeta gakari kana inya ndera bwakerua kebere chandeu no the model headquarter tukwenda utwakira antobonde bangao beje nikenda bomba konganira ndene ya mobisi jaja. Kaaji wa Imenti East tuendeleeni kufanya kazi pamoja tukiwa na wewe ukituongoza na Mheshimiwa Rahim na viongozi wote. Ninajua tutapata maendeleo yenye somehow imekuwa na delays mingi. Indi amna bubu County Commissioner Meru no Jacob Ouma etho akira bonde baba gurachu mainkuru bena mathajira baketho bagitangugi na no mwanga petho bena license gutangugi je Muthuri Muriuki. All the deputy county commissioners na security team zao katika Meru watakagua maeneo yote, iwe ni Meru town, iwe ni Maua, iwe ni Kubu, iwe ni Timau, iwe ni Kirwa, iwe ni wapi, kuhakikisha kwamba only licensed scrap metal dealers are there. Wale ambao wana leseni wakamate washtakiwe. Pili, scrap metal dealings inapaswa kufanywa kuanzia saa 12 tena asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutejo Kangangi. Kaunti ya Meru netumirite kugwatikana kwa marekareka jange jamurimo jwa mpox aria kiaria uria ni minister wogima ndene thirikari kaunti ya Meru Dennis Mugambi oriti ya Meru batekagie ugwani onto thirikari ni bainganitie bwakongana kukandana na murimo jojo na rombete akari kuringa report ndiria batrimana na mtori na bionaniria be murimo jojo na rweja twejete ku report ate tokugwata cases ingeinya chia murimo jojo wa mpox
ndene Meru County na antu baba bonde barabombete kwithwa bakigwatwa murimo juju abarumite barumite Mombasa ebethwa bakeja Meru County na tomba kwithwa tukona bena symptoms iji chia murimo juju surveillance team yetu yombikithwa ni kumba ku report na twethirwa aje baba itukumba kwithwa tukibashughulikira Meru General na bomba ponde kwithirwa baguchokwa nja cases iria itirari barabatari ugwatine tayari bwana benja nebe kombe gutritwa na rwa bwega twithirwe ba twe on the lookout kana twe alert kwithirwa itugutega antu barabombe kwithwa bena cases iji in case muntu akeja ku report ukeja kuona muntu mbuga na rush kana era tuthundo twitha tukalija twa muthanduku na muntu akeja ku report nyawengo na kwithirwa na fever kana na Kimeru ira tuga omwangi ndene mwiri na kwithirwa na kumba kwithirwa IB miramunthi kana lymph nodes iboega muntu ojo na akeja kwithwa mbuga na gukora symptoms ichonde chikombine muntu gukora muntu kwithwa na fever na imbi tuthundo tutwetawa tukalija to muthanduku na most recent nyatukeja kwithirwa at least muntu ujo mbuga na travelete outside the Meru County, especially counties zitukona china mirimo ejeri iguru iboega tukombe kwithwa bati tuko report yon tukira tukwenda gukaria mu Meru mono ni ate murimo juju keja go spread. Stephen Mutua, and I'm the county disease surveillance coordinator in Meru County. We are doing a close follow-up on daily basis. Our officers at the sub-county level, they're in touch with these cases on daily basis to monitor how they are faring on. Similarly, there is what we call the contact tracing and the contact listing, and also contact follow-up. That is for those people who have interacted in close contact, or rather they have been in close contact with the confirmed cases. That one is also happening. There is what we call the 21 days follow-up, whereby the close contacts are followed for 21 days from the last date when they had the interaction with a confirmed case. And actually that one is also happening on daily basis, so that in the event any of the contacts develop any suspicious signs of mpox, they will be advised to seek medical help in our health facilities, and also investigations are done further. Tuwetana mbere na nteto inge na ndi murungamiri wa Ritingugi obisine bwa Gavana Meru Daktari Julius Mbijiwe nethiretwo akiuria Ritingugi kwithirwa na umiriria bagietera mwerekeria wa budget kwithirwa kirekeria mbeca aria nkuruki orete thirikari nene gutigira mbeca iji ikwejana mpwe kenda Ritingugi gutikethirwa bukirita county neje muthuri muriuki naraniritie nawe na gututumira report ije. Mutongeria wandiko bishine bangavana na Dr. Julius Mbijiwe na inombete kuria Ritingugi bonde bakonte Meru betho bena umeria kagita gaka mbecha isereri kumake thirikari nene na winkwenda kuria rigitani betu kana the medical fraternity na inya Ritingugi bonde ba Meru ume igita rire mweri jojo athira mbecha ni cirite ichereri na cia chereri no ntubwa mantu takya Meru imantu ya Kenya yonde igita ria mbeca cicereri cia budget kuma ndene thirikari nene nitwitha twina changamoto so ngwenda kubera boge ukiriria bagetu wetereri no to control at least na ronarie ria itagwa karangi ka green kana kethara geka weno na kuonania mantu ya gwita boboega in which case then inkwirigera bo ibuto watuma then antobeto mandaktari yetu mbakoza jakiriwa na nyari Ritingugi bonde ba Meru no ntu tege ni nyagwi nyuma au ora ntuko wingi ciethera iribui gutwike tukareta kithina kiri mweri jojo mwe wetha jucereri ni nkwirigirwo tijonge jokomba kotha jogicererwa moving forward. Amna bubu Dr. Mbijiwe agetha kiromba thirikari nene gutikira ni korokia mbeca kurio mono nikenda kumbithia utina mbere na ingwa appeal no ki thirikari nene the national government tafadhali
tigeni kwithira bukendelay mantu ya ku release mbeca to the counties no nci gutuma tukia changamoto kwithira ritingo gibe tubagicererwa kwithira bari na gwatuka nyu utekelezaji wangu gende on the ground gwatuka kugireta changamoto. So I appeal to the national government, I appeal to the treasury, release monies in good time kenda we ensure kwina smooth running ya project chetu moving forward for the next one financial year. Akerotera baria bakuregana mirandi kumake thirikari nene kujagi county akigo ntubobo ugwo ali mutongeria na ukoromba kura kana kori muturio Meru support project iri komba gutuma Meru yomba kwena prosperity yomba kwithira ruyo gukura au ke gukura tira tukagwata city ira tukwirigira kugwata in 1 year's time na mikakati ni enderete na mbundi iri ku na kutherwa kuri ku na ibwaga gi president kuja na mbecha cyo kuida infrastructure ndene ya town njira ile chio ndire mutindo aria ekuthithia nduo karenji kuma gikumena monka gitoro ekuthithia sewerage egukiria thoko ya 800 million irana ndene ya Kenya riria stage kae ya Meru iria ithandatu ndene ya Kenya then no biashara ciaingia no antu babaingi muno baingia Meru no unduka cia rugoro muno ni hoteli cia rugoro muno ni ungari ciaingia mutindwa ni antu bona nguginya ngari na iria ni antu ngona ngugi hoteli na iji tukarwa na project. This is the high time ya Meru kuomba gukura na Kia City then at the same time ngabana na gukiria municipalities inge inyanya kenda gutwika irira towns ikwa municipalities irira market ciokera ciomba kwa town ituruka the bigger picture of growing this Meru. Sisi tujenge Meru pamoja. Muthuri Murioki wari Juma mutithio Kangangi. Hetithia ba boda kuma mawani batariritie ugua bwao iguru ria kuongereka kwa murimo jwa kansa mature nibogete murimo jujo nijo twikite kinyangarama nene kujurigita aranande boriti atongeria kwijamwe kenda kubatwaria murigo jujo. Dennis Mugendi atumenyithe mushine mawantere nijisia igembe aitithia bonda tigo bali matatune bali na kithikiro gikinene ni untubwa akaribaba ingi kwithira baji twin murimo jwa kansa na ikari mwe kirija maingi bali athia ni umwe wao na nibagereti gusanga mbesa cia kumbikia sibitari gukarema na bategera tongi bathirikari biria bakuthithia bitiko baguna na kinyabiria bakuromba kumakire thirikari nene bitena utethio buruburu kintu kiraki undiaria kinyabira yombekirwa bwa twe matatu na ya bikibiki ni murimo yo na yo tusu ya kansa na ro kuibo murimo ya kansa yo ndene Meru ndene karibu ya Kenya murimo yo ya kansa yo rongosa kura governor ora twinwe yumete John Paul debori atire we parliament we Meru county batu twe matatone kintu kake utosumbura ne kuiba kinya kya kulingana na ngari kuri violonkete kiromba mbesa ndeburi atire Meru city emutuma tutangirita kubwithia ni ureibwa muntu waito wetete city ureibwa muntu waito wetete kuboma kintu kira tubati kuolelia ni center mutuma kwetu mawa kwetu ntonyere ni batu tosumbuka na murimo ya kansa bise okona ngoete ha ni muthako mwe musore okwa narari o stage yakwa ebikibiki na yetwe kwa itarira ya na so sorry guo u muntu ingo tiga no ngabana no mutori ngabana ura we sitting ithai lakini muthagu atwira mami nyumba ateo nandrawa ne batu ando bikibiki turamwira witolea toamua omubwetheria kinyambia ibu arombe ta hospitali iba to kumba kuthurania to amwenderia ta hospitali akeya nende muri uba thu ya turemere itukuromba antu ba wendi bo ya bonthe bombe kuya toerio kolete kureta nete kubua lakini njuzi indona tokyo kolea wanambori ngasi angetangi kya lita 5 angani 5 angani 10 inkona uniki yako ndobote wa Kameru gukurukira iji bakuromba atongeria kuja amwe batethie na mono batigiri gwakwa center ya kurigita kansa county iji. State launch is not a priority ki batu kana tiki tokea kwa kipaumbele ki batu tule antu ba Meru county itokero cancer treatment center eyo to ikumeria no ntantu beto baraba kuthangika batendelea kuthangika na bangi baraba kwenda tungata bubaka bona.
Dennis Mugendi, Wero Juma, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Tukitana mbere na ntutu ingi na ndi ni ati nyuma ya kimera kia mirago karaja kage kurita moba kariba kanjo kumantere Gembe Central ni wambirire guchitonyithia kiri urimi bwa makoyo indi amwe nabo urimi bwa makoyo ni bukarita jaka buri na mathina ja maingi nyuma ya urimi bwa kwaga thoko na untu burabutigirite nandi akaribaba bakira makoyo jaja kana kinya bakiguranira katikati kabobongwa. Marion Karugi ari na kichunji kia bithatu kia ripoti je ya mwanya. Riu arimi baba makoyo kuma kanjo ni bethirito bari na iromba kiri thirikari ya kaunti ya Meru ukulukira ministry ya urimi kuona uraba utonyera kuonokia urimi bu bombote thuko turone na bari wa baswerwa thoko na kuinjira ithima bibingi ni untu bumba kubatetheria batature kwililani kuitangamira bakithwa na cia urimi bwa makoyo bukabatethia. Inkuromba thirikari cionthe kaunti na kinya thirikari nene baki consider arimi bangi barabare masamaki kanjo batwe tukonsindwe na gukombeka tuswirwe thoko ready market ire agwiomba kwejera gwiki murimi ire omba kumutethia te banara batumba gwiki ina aratumba kwejirwa into vyetu twaketha samaki cietu tukamenya tutitha twina challenge ya kwendia hiyo itakuwa ya maana sana kwa yele na gwetu inthe ukame kinya ketha no kuona nyaketha tujugiumite tugakira tundu itukai kenda turi macamaki kinyando icio ngwa nacio ichangamoto ontu tukumenya agriculture devolved itukuromba thirikari itutethie kinya na nduje paka atwinjira kinya mbao ciakwe bato support ndene ya ndoze ma intakes na gututhithira connection ya ndoze bwega na gutina kwa kurita roze baka tuthondekere mboaus kenda arimi bara na bobe kuba me agutetheka bwega na gavana wetu agetikira yani gukua undu we murigo ari we na arimi aria me guku no moigwe megutetheka na aria mena ninge tukiruta thamaki una nja tukona yani kwina kindu gikuoneka muno tukona thoko cia na nja tutige kuga akanjo. Iromba ringi ni utethirwa na irio bia kurera makuyu biraba kwa birigoro muno na batikwa na mbecha cia kura no ntu biraba kuthukuma makuyu ne yani tubecha tukai muno. Thirikari ya county itutetherie na bia kuria twendeirwa bei mbea na biombeka bikinyokwe na batwi tondu batu tukona bia kurithia samaki twarithia nkuruki bwayele kuria antu bakwenda kurithia samaki na batena maratasi yekirwa kirinyeni ni romba yakwa tutetheriwa antu bonde batetheriwe na kweya no njire uasi ire yombo kinyira muntu enthe ure na roi no rakwenda kurithia. County government no ntone support urimi tukiromba baswenjera bauria njira ukurukira ministry ya urimi buria kinya bia kuria bia samaki biomba gukinya iria yetu kana biomba kuthobia na tutumba kwenda kubiona murimi akona wa kugira bia kuria bira kenda tumba kurithia samaki njega na samaki sina quality na samaki kunene abwega na samaki ukura bwega bariwa bakona thoko kirigicio mbunge ki na kinya bakaewa mathaga ya wika makuyurira bakithete yatikathuke bwatetheria ukiri biashara iyo na bakagunika nkuruki kingabana wete ni murimi wa samaki ni mbije marinya ya wala ya samaki uni gento kia mbere enke moria o nonto urimi bwa samaki ne devolved bwendene counties nagere gutubwithiria antu tomba kwende samaki ndene ya mostly Gembe Central nonto Gembe Central no igatika Gembe nonto kwene Gembe North na South tugate ati kukombeka antu tomba kuthithiria antu tomba kwende samaki yonto kangeta tukathondekera factory au factory ria ri no tuthondekera inya factory ya samaki no twina samaki cia kongana. Number 2 arimi ba samaki no ba support na aria kumba kuthondekwa hitare ya samaki tauni njega iria antu bagweta kuria bwega ntu yarira tukethanirite antu baingi cietera ciena thina kuthuka so kwabwa muno tukethira twina coolers kenda tumba kuona costo samaki rira tuketha muntu akenda sempala atekende na mauria guta muthia yo isunsikia bithatu ruono ni ruro mwanya
kuma Miraene wita Makuyune. Nini mwandiki na mukudhurani Onoro Marion Karugi wa Naftali. Atujukie kagita gakunoka ende twachokera ni nkuchene chegie mbecha chia empowerment tere chia mao arananda kariba chumirite gutetera mubunge John Paul Mwirigi. Ninyume kagita gatekura joke bebya motambo. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Hata nani? Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tuonkale ona ndizi. Mbie mwende. Maro mwenye chokewe. Bonde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Kwa majina naitwa Emmanuel Keralio. Mimi ni mwanafunzi Mabera Technical College. Hii promotion niliwatch kwa TV wakiadvertise. Nilichukulia like ni jokes but niliamua tu nijaribu bahati yangu na Mungu ni mkubwa iliniangukia. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers Mwea moguri wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times U
UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Jokera kwe, nturutimia jokere nchiru. Were FM, no koka gutamba, takaru kwasie. Pagigweta na mbera kurumira nteto chetu tugicokera kuchenyo cha mbecha cha empowerment ira chombera kwithiro ikinenkanirwa runguro munene rais nwe Professor Kithure Kindiki no chietete na mbera kwithirwa igirita miario nkurani ara nande kuruba chumirite gutetera John Paul Mwirigi urane mubunge wao nyuma ya MCA Kangwa na kwithirwa kimoro takiwa na nenkerwe kuruke million 50 kugaira kari ende gutemukari wagunika kumanya na mbecha ije akari gishone kyo bunge kia Igembe South no betete na mbena wakiria kia kumubunge John Paul Mwirigi iguru ria mbesa iria basangithirwe ni munini wa rais Kithure Kindiki na atongirie bangi kienine kya maua twaringero thimo turero akwina mununu president na yeta maua turetera mbia sa empowerment twete stadium toroka twaragurura ngwisia tweta stadium kurethia nao tukurethia nao mbisi achangiro mbia million 52 Otesiringi tuona mbia cia senda cia tere ofisi ne John Paul monkathai tureta tugero iroyo ne auke John Paul ategwari atutwareria na tutukumina mbia cia tere tukwenda kumethera kende gaturetere ruo ka mbia cia ciamererwo ofisi ne John Paul no mbia cia yere kina mama na ekoroketha ne kundro mogoraro ni nyomwe mananana saiti yawo tuyongo kuona shwale kundika mwa mugonji bone tanto bathatu manana ni 2100 icio to yako we kundike ento saiti efo John Paul ni ngeto mwa twekina mami to toro mu support bato kasome ekolokerara we mweri nyoya se onge okolo John Paul lakini ndai sia kito angurite sia tanyi ngiri o million 52 John Paul sikari se kwa empower kina mama batu yo to koria ne akina pa mama to empower batu ithena to koria na John Paul tentu ko mata ni tie ngo imbe to re tie ngeto tete to re kundi to ekera uniform to ite ke MTC to re dio theri mwakoro to John Paul no to kasia to kera mbesa iruare o kanto baile mbesa ucio nde twaei bate twaingere ngwe to kumarukire thayele to ainga ta ko mne mone se tare tu kwa toko ninge we na kya John Paul batu to kwanda lakini round ya John Paul kuringana nyabu sia kupure ko bue vyanto mao batu ame John Paul to awe ka ande round ye to tora o kampenera na ko vyata kura sia ku theri no te byo to ya lakini John Paul dai no to dore tiene toria aka mokonji ni to ndaile mali jerene to ndege sabuni theri o tantu kweto batu John Paul ekuruba bangi na boni basiumiritie gutetera mubunge John Paul we aba to ya ekoroku ate million 52 million 5 na milioni 5 ira ituembeta kwethera twekiwerone no nto mathabu ya thithetwe no mwekoro akinyilwa ikigina kira kia bati umukinyilla imbi byangelela genda ya milioni 52 kangwana na tora mbira atomia cira icio ke kana irari tere kenda ari orongo to kuibwa kwena nini ngasi kweya no kwena mbori batu atogwenda ku atore ekorwa atere nete atoretere ngasi na mbori ira ikweya no anto na matangi ya roe anto yo tothogeria munene to kangwana we MP kana we MCA MCA bonde yo ke we anto bochu wandi tonera tete empowerment ya youth na misethwa na twetera gavana na heshima baba inge na anto bake go anto bochu wanda na baba ethe bamba kugunika tutu yakariba mawa koria kangwana atere imbi areta ndene mawa
kende yo tutholonsera mwana wetu MP wetu ro weta tuthurira nara aturetera. Dennis Mugendi, Wero Njuma, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Murimi umwe wa mira kumantele Chiagembe North na tiga gitaraga thara inene nyuma ya mwanki kuithe gicunci gikinene kia mundajawe jo mira aria kugana kuthugania ni umwe wa munthu wawa ugwatite mwanki jojo ende na arikite kuringa report kiri body Nicholas Bade gatumanyithia ndete go sheria nda kwa obi nda ukia obi Mokuruka makia arunga kuma antere cha kinisa atigitwa gitarachara enene na ena kwithikiria konene nyuma ya amwanki gutumuka agatigate ikamunda agwake na kubethia maika amakila kilara irigirite guketha antuite kuraja na kuona ambecha akathomba wakwa ni ara na ndone mwanki yumate ate ao mwanki wikuona ni muntu weirara yuwithia uno ntu utaumite kethete antu beire baba ingi umenya musiyura yukiya yura yonjweri yara na kinya yoyo na ore ao yoyo a musememe ao na kinya yonge yoyara me amunda yo kinyoko no kuita no kuona eri ucionthi gutina ngiri na antu bombere kworia laini muntu aira mwanki ketheka akulukita agaila wara withia au kila kinda tarajite kwendia ngiri manele mirera rego tureterete kintu ya 1 week twendia bahati mbaya kia idho nura edhirie na tutakomea motive ya kuwede nimbi yani mantu amana mbura mantu vale serious na kila bombi tiketi na bombi sie kila kelera kalera nyamwana kinyo ke una kinyo tesiali ibo ntoto kwa muntu radhia ntobo ezo mwana kana muntu mwana kataka vimba timbaya anjaribu kunjitokeza no ntonto kwa njango ku action umye muntu akangamia munda yo tuona ira kinya mbesa yo ata mbesa ngiri manele ikaritango ikathomethiana na ikaritango inge cia mucie wende akiuga kinya ururubwa na bo kinya wethana ringite report ikiri thirikari akathi na mbere kuthingatiria mwanka amenyeka umaka mwanki ojo na uraruthite nyamububu genete ndwe kithuku kikirikitie kwithia kilake na muntu ro ithetie na batinya kuthogwete na ata mwanki yo akanire ende no ntuntu buburemete kumenyeka nture no itherie tugakikia githirina ni cio tugareta kuno kenda tumba kupambana na into bibiete kuno bite kumenyekana polisi no magano no ntothaine kwenda kubuthia uchunguzi na thaibi tukwenda imuntu itorie ni untu sheriene muntu no aure ni untu tuna evidence ya kuwa fulani ni fulani kana nonere muntu kintu kya wanga bwethia kimero kwena kintu gitawa githiri nkathi ata mwethio na githiri muntu yo retherio ntobo imuntu wino thuku ende antu eyo kwa na muntu na kuja na antu bakaibwa beno roro na bati witoria mapema kuma Kinisegebe North Betan Class Chabare Kirenteto inge na ndege kundi gitikia kithirikari na rietwa Educate Rural Girl Organization ni bairutirita kenda gutetera na gukira mwana mwari mature ne morotho John kuringa njeki kuru na baraba umitenje itego chiomba taura Martin Mugambi agotumanyithia enda gutigira kurumaturani bagukira kiama kia Educate Rural Girl kira kirutagira wira mono gicigo mbunge gecuke gamba ng'ombe ikiruguritie mutaratara wa kubanenkera maume matarona nkinya kubagwata njara riu munthi turari guku ku launch our project that we are starting ira tuku partner nayo na organization itagwa Center for Rights Education and Awareness CRU Kenya na the Embassy of Sweden na project ino ni ya kutethereria our women in the community mountuma financial management na kumathomithia mountuma sexual and reproductive health kiama giki kira kirutagira wira mono gicigo mbunge giki bariuga nkinya andu acia kiumiumbira itikuoneka igiukira na kuongereka ntugo gwa ntugo GBV is becoming rampant and also something that is called intimate partner violence ukethira ni antu magwikara for example the student malika mwiste na a lot of them go through this intimate partner violence
And so some of our interventions really around that. Bariuga gukurukira ndeto eno aritwa ba university na nkinya muriko mwithi bakambiria kubathomithia kenda kumenya manto megie ndwa ino. Anakuragwa ukethira muntu akuragwa ni an intimate partner na maunto mau anagukutuli ni kwigwite kwina so many cases especially addressed by the media ukethira muiretu akuragwa kana ana mwalimu ni in a relationship akuburwa nego kinya abantu anamange makomuntu yani makuragwa in different ways na nuntu wa kumenyera kugeria kunyibia these instances nigetumitwe na tukethirwa tukiimplementaga program ya SRHR na GBV awareness muthia bariuga wana bakenenkanagira tauro ciothe kirima cukuru kuri na bainge mono baguta mathomo na kumagaruka cukuru na gutantuo nuntu bakwagia tauro ino. Most of the time wethagirira antu maria magusuffer from lack of sanitary towels mari maskuruni, especially in our public schools. Na twathomereku twabetukireku and we saw what was there. Tea siari monde makubata ku afford the sanitary towels. Keri potrandeto chaweru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Munini Rais Kithure Kindiki nethiritwo akirekeria baruga cia rwiri ite mwanya na tigiti ya UDA kiri ithurano binini bira bithengerete aria ugite ari nama arwiri bagite bibi bagachinda nonto UDA kana thirikari iri na ugwati mbaru bunene hajanthi kuruni ya Kenya. This morning we are gathered here to issue nomination certificates for the successful candidates who are going to be the flag bearers of our party in the by-elections of 27 November 2025. And we are issuing the certificate for one Senate seat, Baringo. We also have a candidate in Bere North constituency. We have a UDA candidate in Malava constituency. We have another UDA candidate in Banissa constituency. And because we are now expanded and we have been cooperating with other parties under the broad-based administration, we have made concessions so that our partners in the broad-based administration will, on our behalf, field candidates in Ugunja and Kasipul, as well as Magarini. We will also be fielding candidates in 17 ward by-elections in different parts of the country. And therefore today we are here to not only congratulate but also issue nomination certificates to the successful flag bearers or the successful aspirants who are now our candidates in the by-elections. I have no doubt whatsoever, when the time comes for us to account for our first term, we have a very, very strong report to give to the people of Kenya. I am humbled and privileged to be part of this great party, and this party has a huge future. This party is beyond the current leadership. We need to sustain this party 50 years, 100 years, 200 years of consistent policy implementation around social transformation, economic transformation, if we want to take Kenya to the next level. Arimi bairia kuma ntere cha Kithare mare baugite kuri na ubatu bakuona ngwataniro imwe iria kabaguragireria imwe kwemwe antu agwita kwendia thokone cha kaunti ingi mutori bakiaria kiri muchemanio jwa o mwaka nibo mbita kwithirwa bakiuga gikundi kiao nikirikitie gukura nuntu bweria ringi yari kuma gicigone kiu. Martin Mugambi gatumenyithia. Kuma Kithare ndiri mwankamara maziwa cooperatives arimi bariuga ne kinyare nene kinyare tamburu kwe kinyare agakiri urimi bweria
turajetea tuli mucemanio jwa NGM tweja kurutwa kiri kidare ndiri twirwa kiri mala maziwa ulimi wa wetu weria kuma utu twina kiama giki twina kio no ulimi mwega na no tukuonania no tugukura ni tuthiete na mbere na netukuona gutima untu makaduka. Arimi baba bainyiritie kureterwa kiwanda gia kurutheria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda gutigaga kwendia area riao kiri kaunti iria ingi. Lomba thirikari nige kukwia metho muno thirikari no ira gukuya county government through cooperative minister orio bagire kuraithiria bambo gukiria cooperative no janto abandi bakukiria atia nikira twigwa tweganire wala ndingienda kuuga ndingienda gusupport tutige gutinda kudimero Saudi na ale mero kwireria nao tutetherio ni thirikari ire kutwake kiwanda gietu guku. Mukariri giti wa arimi baba beria ba kitharetwo Ian Murithi ainyiritie kiri arimi kurimeria kwa wingi na nkinyeria riega. Arimi bonde balia beba mala thaino ba put more effort na nikenda baombe kuongelera ng'ombe ulia ulali nemwe ongere ikinye jere na nikenda elia lieto liumba kuma 73 lethike 1000 liters and above. Kwagu ninkwegwa ngekena na ninkwegwa kushwa members ona konge muthia bariuga ngarama ya irio bia ng'ombe nio ya baremere ntugunie bagitaranagia amwe na mbeca cieria kuongereka maguri ma irio bia ng'ombe matikumbika. Kiromba thirikari yetu imaimanie tax ya feeds kana ya raw materials ira ithondekaga irio nikanda irio ituika ni ikumba kugurika na nikanda tumba gutonya kuo na kuki thiini wa urimi na njira ya iguru kana na njira ya inya muno nontu bakemanya irio nikio tukuona jina ndina muno nyakiete na ndina nontu nio tulimaga guku gwetu mijie no bakemanya tax ya irio ngweciria no tumbe kurima makiria kio gutu kurima. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Uthejo nteto na njira indi kungo chokere nkatho cha mwanya nuntu bakugwatanira na bao tucemania kairi ntuko ya rojo kiri weru weekend turana utuko bobwega itanambira ukenera mibango ya TV nyuma kagitagate kuraja ni mubango jwa The Plug metagwa ntinyeri Kenywa muri nkrimi no mwana nire wetu wa mapiti.